Sasihlangana nomndeni zisitani imbuzi esesilethela lapha ekhaya sizofika silungiselela idate sesinayo ngabona abantu abaningi beqhamuka ekrosini beza lapha la selithi kwasekukhuluma umuntu wathi uyababona laba abantu bakabasha babaya ekhaya manje beManazaretha yacela uNkulunkulu asisize ngoba sona sizobona umlanga bahamba abantu emshadweni abantu abayisihlanu bonke asazi ukuthi konakale kodwa mhlawumbe ngenze ukuthi inkani ngoba indoda yavuka lapha yakhuluma ngesabatha yathi abantu abami hloniphani usuku lwesabatha uma nifuna ukungena uqale emzini
lapha eManazaretha sike sayabothandaza ngase ngibakhona nami inkonzweni umthandazo besuyise wendawo wase kuvuka indaba zakhona yokuthi imali ukhanyile kadesha wase kuvuka yami indaba wase ngibuza ukuthi kungani umuntu uphela kangaka ingabi namali ngivukelwe yinkweleti ithi impendulo wena kade wagcina nini ekhaya umphefumulo ngiyacela ukuthi njengoba ngiyilapha bangibone umndeni yakithi ngiyazi omalume bathule nomndeni yabangqobo komalume kamawuthi sengifikile ekhaya umphefumulo. Amen. Amen. Kandomuhle alukhetho nyaso esulu. Sizohlabelana Gracias.
uma ngiqhamuka manje ngiza ngizosithela ngapha kwaseqhamuka insizwa sasikade sinayo seyahamba emhlabeni insizwa yakwakhwela iyaqhamuka yathi thushu yaqhamuka ngapha kwendlu yathi thushu ngathi nahawu khwela kade ngagcina uphumaphi uthi ukhwela kumina cha Mshumayeli ngiyakade ngihleze ey'ntabeni sinalo wasekhoma umfana umbovu waseduzane kwakhe sinalo ey'ntabeni la ngihlezi khona uthi ngoba ngahamba emhlabeni ngingalazi ikithi ngingenalo ikhaya ngakho umuzi kwasengiwakhile umuzi watholakala ukuthi imvelaphi yami angiyazi uqinisile ngoba ngaze bamthatha bahamba naye nganaye egilisina bamzamela indlela yasondela ngishayelwa umshumayeli oseduze kwami uthi Mshumayeli nazi iy'ngane zikakhwela zifika zizongixoxela ukuthi uyise uthi uhlezi yabi naye khona ithi mina kulo mshumayeli cha Mshumayeli iy'ngane zikakhwela bezila zahamba ngesikhathi sokushona kwazali zithatha uyilethela kumina ngoba nami nginendaba kayise enzela isixoxo ukuthi senzenjani zafika-ke nangempela iy'ngane mayifike iy'ngane zangilandisa iy'ngane ngase ngayilandisa ngasethi wena bami into ezokwenzela mina ukuthi asahambe ngoba uyise wena usekhala emphefumulweni zikhona-ke lezi y'ngane la engihamba nazo ey'qhamukapi ey'qhamuka ekhayeni uyise owayengenalo la amaNazaretha kuloku muzi usemhlabaneni wodwa abantu abanenhlaka bayakwazi ukubona kodwa bangakafiki ethubeni lokuthi uNkulunkulu akuvulele ngeke uzuzuke kweningi amaNazaretha engasenkulunkulu isikhathi esifishane bengicela ukuthi ngehlele ngezansi inkosi Usiphamanda mavilakazi emelimoto kwesabakelo kuba ngoFebruwari ngabona umndeni ngicabanga umndeni wakithi ngoba wahamba nobaba omdala okhona emhlabeni ophilayo mabehamba kangathi baba sesikoleni sangasekhaya sebethile kumina Siphamandla sisayekhaya emphefumulo lokho leyo mhlawumbe bazosho uma sebefikile bengicela ukuthi uma sebefikile noma bengakafiki ushembele bahlangabeze lapho abakhona befike mase sebefikile bese seyongqangela umndeni ophilayo sizobageza lapha ngoba sezulwini inkosi kusemezweni ngiyakhetha unyazi kasezulwini ukhulumayo ukhulumela undaba ezitha inkosi yakashweze nangangeni ngingumntwana mina umncane kakhulu kodwa indawo engibeke kuyona ngizamile ukuba ngibalekele ngibekele ubaba esihamba naye oyena esesele naye emndenini obaba naye ngikufanele indaba semphushela kimi kodwa le ngibandela ukuze ngifike la ngiqale ngonyaka ka-2023 ngizosabatha bona insizwa esitokoza nayo eyayangibuza ukuthi kulekhaya emphefumulo na ngathi ngingayakaze ngimi yathi okuye inkulu indaba lapha kaloku ngeziba lensizwa ngeziba ngaphela sengibona ukuthi ngathi le nsizwa ayiyodwa khona inkulu ekhulumayo ngathi noma bengiye
lapho sikhanye emphefumulo khona. Lapho unyaka 2023 ngizokuzabatha. Hayi ngifika futhi ngonyaka siyisa ukusela lapha sivalisele. Ngaphinde ngifika futhi engizwayo ithi hamba nami nithi nani ekhaya emphefumulo lapha ngoba lezi bongo ezenza ngayikhaya esenu asikho wena bezwayo sibonzanini ezinto ezikhona sibe khona kaqalayo ngisaba nami abanye ukuthi umfowethu omdala wena osesele ngihamba naye namhlanje ukhona uNdava wami aqala-ke ngokubeka udaba oluFebruwari ngonyaka 2023 wathi umfowethu le ndaba ekhulumayo inkulu kakhulu yabona ukuthi ukhona uthunyiwe wathi ngifuna ukuthi umfowethu ungashayi uqepheli lento esingayenzile ngeke sikhuluma ukukhuluma nomshumayeli uMajiwe wayeshilo wathi-ke lo msebenzi sathi ngawuthola umuntu omdala onguyena ophethe isibongo ulalo zithalo ebasinikeza-ke umlando wamakhosi ulalo zithalo nje oluyithumile la uyibhalile incwadi yongabi kubikho kwakhe wayesekhipha futhi nomnikelo oqondene namakhosi angasekho kule ncwadi ngizocela ukuthi ngiyifunde ngoba le nkulumo engiyilethe la ngiphathisiwe ngizokala le ndaba tayo ungayo ikhomanda lezitha ukuze naye la ekhona ukuthi mase sibuyile la asifike futhi sizomazisa ngohambo lwethu uthi-ke undaba ezitha la shozi ngibhizi kakhulu nawukujulayi mancane amathuba njengoba ngapha umuzi osedamini wayesethi futhi undaba ezitha uyasinika igunya ngenhliziyo yakhe emhlophe niqhubeke nohlelo okusho ukuthi nina seniyongazisa ukuthi nihambe kanjani wayesethi inkosi mbusise nihambe kahle lencwadi-ke ikhishwe undaba ezitha ethi akazi ukwazi ukuphumelela ngoba ubhizi lana-ke ngoba ngithi ngimele amakhosi futhi ngibe esihlalweni senkosi ekhona esihlalweni ngizocela naye-ke ngoba unohlangunyezele yena ubhale yena undaba ezitha ubheka amanganga uthi-ke lana-ke
angiwabiza lamakhosi ngoba kunenkosi ekuyona lapha elapha lawakhela khona isibongo sakithi kwaShozi kuze kufike kuyona ngoba mhlawumbe lelithi engizwayo ingithuma lithi angiqoqe abafowethu size la ekhaya phefumulo zobalibelela ngey'mbuzi mhlawumbe yona le mbuzi wayesethiyele emva kwakhe lenkosi uBhemandala Shozi uzalwa uNkosenye uNkosenye ezalwa uManzolanje uManzolanje ezalwa uLotshwayo uLotshwayo ezalwa uManzini uManzini ezalwa uMagalela uMagalela azalwa uMdingi uMdingi ezalwa uMagojela uMagojela ezalwa uZwide uZwide ezalwa uSomangele uSomangele ezalwa uShenge uShenge oyena ozala inhlalankosi waletha ngokuthi uSemangangeni uShengele uzalwa uNdaba uNdaba ozalwa uShozi okuyosonalo isibongo ezilasapha lapho isibongo sakithi eMangangeni. Ngiyacela-ke nami ukuthi lo msebenzi kanjalo zitha makukhona-ke mhlawumbe la ngingawenzanga kahle khona sekungixolela ngoba baningi nabantu esilandela nabo la ngizocela ukuma lapho unalezi zitha-ke ngingakhokhile kusho ubese ekhipha nomnikelo noma-ke ngesimo sokusebenza izolo bekufanele ake ngiqale la kuthikile ukuthi njengoba singumndeni sithenge iy'mbuzi zokuthi sizogeza ithonga lakaShozi ukuthi kufanele sithole futhi imbuzi ezogeza oNdalozitha ngoba sibonile ukuthi kuzoba yiphutha ukuthi oNdalozitha bageze nensipho yokhokho bethu oNdalozitha abantu abakhulu sibese sitholayo nembuzi yesithupha yokugeza oNdalozitha iphumelele lembuzi uNdalozitha wahamba wayisesigodlweni wayishisela impepho angazi ukuthi ukhulume wathini abantu bebekhona uyena umfowethu nobaba ngokuthi-ke umndeni mkhulu ngizoxolisa kuyona inkosi uShozi uwena esithungile kunembuzi-ke ebekufanele kuyona eyinamba 5 kulezimbuzi kodwa uShozi nayo umfowethu kufanele afike nayo okusho imbuzi ezikhona manje ezokokolothu ziwu-4 ziwu-5 ngelandalozitha ngizocela umuntu eselayo umfowethu ungafikile embuzi yesihlanu sizohlela lokho nomfowethu kusuka ngomsokhulumo ameni. Ngisukumana ukubabingelela abangcwele ngokancanane isibongo ey'ntabeni zaseShowa ngaphansi kwenkosi uMpungose kushuthi ngaba nesibonakaliso la ngalezi insuku kuzoba zinsuku zokuvota kwafika umuntu omama kumina wathi angitshele umndeni wakithi ukuthi awugcinisa abatha khona kuzoba lula ukuthi ukwazi ukwenza inhlambuluko ngoba futhi kubalulekile ukugcina isabatha lokho kwenza ukuthi nabolisayo bamukeleke kahle kutshela futhi kuzosa kwezi-16 ungaphuphe ngathi ngilapha ngasemathoyilethi ngezwa abantu bekhuza ingcwele mangithi ngiyabheka ngapha kwaqhamuka inkosi uthi ngoba mankosazana bahamba nomndeni omningi luzongena la ngemuntu baze bazohlala khona la kodwa mina ezinye umuntu esasinaye lambuza ukuthi yini wena ophethe ngesandla shuthi basibona ngefaranga futhi ngizophe ngathi kusanda kungena lapha ngemuva la ngena khona enhlathi sothi ethempelini uthe ngelinye ilanga ngayibona ngathi ngaphansi futhi emgodini umgodi ukhwele kahle nje ngabona isilo esesakhothamba sangeza sathi umfana ozalameza sabe sathi imali 15 rand
soyela thina ekhaya umphefumulo sifuna ukuzoziyalo nje zakhona bese siyabuya silungiswe kwethu inkosi kusisemuzweni amen. Ngiyakhetha inkosi yaseThemba Nazaretha ngokwemkhize melimoti uyobuka basababiyela ngomhlaka 8 kwenyanga beselana somndeni wakwamkhize sizonikelela imndeni sayalwa-ke sabuyela ekhaya-ke kwasethiwa sihamba siyothandaza-ke silinde ukuthi bebuye bekhulume kodwa kube kukhuni sesisekhaya ngilala ngivuka ngifisa ukuthi ngibone umnikelo ukuthi uhambe kanjani akwenzakalanga kodwa uNkulunkulu ngikhumbulile ngoLwesibili ngizovuka ngoLwesithathu ngibuye ngizela eThekwini silele phakathi kobusuku makoti waba sesimweni somoya ukuthi ungathi unomoya lokhu equbula ngaze ngavuka nami ngabuza ukuthi abantu bani ufuna ukukhuluma ngakhulumi uthi-ke lokhulumayo kukhuluma yakhala uthi angize ekhaya lomphefumulo ngizosho ukuthi sibashiyile bona ngithi mina ngobani nina enithi senishiyile bathi bangabantwana bahamba bengakhulumi ngithi mina yayikhona imvuzo unikela abantwana bahamba bebancane mina nasala kanjani bathi bona bangabantwana bahamba bezimungulu kwafanele siyesho sithi sinikelela abantwana abahamba bezimungulu abangakhulumanga sicela ushembe abavula imilomo bekwazi ukukhuluma ngase ngikuzako ukuthi angeke njani ngoba umnikelo ohambile umnikelo enguphethe abathena angizobanikelela ngawo ngoba bathena angiphuthume ngoba bazobangena uJulayi ngingafikile la ngizobanikelela lo mnikelo ngeke bekwazi ukuthi uJulayi kodwa uMdidile wahamba lapho ekhuluma wase esengicela ugwayi wesiZulu ngithi mina ngathi ugwayi wesiZulu zithi nje uthi hayi nabo manje abanikelelanga ukuthi bekele ugwayi ngiyacela-ke ngoba ngilana manje ukuthi nogwayi abantu bekhona ugwayi wesiZulu isinefu oshemba kabayekise sona ngiyabonga uNkulunkulu ebuseni ekuzwini inkosi yawathemba eKhamatini phansi kwenduna ungubane yilama Nazaretha ngumntwana wadladla ozalwa indodakazi yabankabini khona ey'ntabeni zabanyuswa eBodas Hill ngithunyiwe la izalwazi zawumalume isuzawomama esuka la zithi lezalwazi sasibathathu endodeni eyodwa uMasibisi lo wayekhuluma ukuthi umnakwabo uManzuza noMashezi bathi siyacela ukuba sisuswe izinto esasithi zinhle ezandleni zethu kanti kwelizakazi zinhle imithi ilimazwa esiyiphathayo imkhonto esihlaba ngayo iy'nkomo senzele bona ukudla kodwa leyo mkhonto sasiwa ngayo iziphi kusho lesi salukwazi sithi la sihleli khona sihlezi ebumnyameni sicela ukuba sikhishwe kubumnyama sibekwe ekhanyeni ngabe sengicela ukuba ngihlanganise indla yomalume mhlaka 5 uMeyi lo esisuka kuwona ngiyabo bathulela ukuthunywa kwami ongekusha kudala kwalo wafika enye indoda wankabini yathi sebethemba mina angazanga ukuba bangithemba kuphi ngoba babe sey'nkolweni zabo ababethi ziyabasiza ngaleso sikhathi kade kugcine nazobasiza ngalutho mina mase ngithole uNazaretha sebebambelela kimi ayikho indawo engekushunga emzimbeni swaphansi konyawo kuyaphezulu kakayini ma ngithi ngiyagula bathi awugula unalutho yithina sibambelele wena uvumileke umndeni wawomalume nginawo la ngokwezindlu ezahlukahlukene bavuma bathe lethu sayihlanganisa imbuzi eyimbili engiyicele kubona ukuba ke sizame nathi njengoba izwe linyakaza lonke lizama sona lokhu kade sila sangakwadlada mhlaka 8 ngayibona ukuthi iyasiza ngempela lento njengilele ngakhohliswa lento enkulu emhlophe kwathi umuntu abona mawuke waya kulowo muzi onendlu enkulu emhlophe ngeke uzuphinde uzanyazanyiswe
sikhanyiswe ngamalanga amaningi siweziwe Manazaretha sokuphelele ngiyacela unyazi uNkulunkulu wethu uma kungamela babamalalezo zonke izinto bemaceleniso losaphansi shayiguquda bangilinde esangweni ngiphetheke imbuzi naso sizwane sakhe uNkulunkulu kwazi wakho zalumha Kusibusise ba. amen Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha umamgaga ogalele wamdethe ngaphansi kwenkosi Mabaso washuza bathandekayo ngizophakamisa ukukhulu bukaUnyazi lwezulu ngagula ngonyaka ophelile ngabanga nezibi ngandlela ukuthi ngase ngihambile emhlabeni kodwa kusenjalo kwakuthi uma ngiphuma esibhedlela bengaboni lutho odokotela kwafika iy'lwane ezazingishunqisela zithi kuthiwe sizokulanda mase zangishunqisela ngibele ngiwe ngithule ngingakwazi ngisho ukukhuluma ngingabhabhanga sokuthi mase ngiphaphamile angisakwazi ukukhuluma kepha uNyazi langivikela ngithe uma ngibuyela emsebenzini ngafica abantu abasebenzi bengikhandela itulo bonke abasebenzi bebengaphakathi efemini bafakwa yimina ngiyimeneja ngokusebenza kodwa bathi mase bengijikela kwangathi abangazi bangathi bangihlanganyela kanye nezinye imeneja ngaboshwa ngabacala engakwazi kuke engangingakwenzile emndenini bagenze bonke kodwa ngokukhonza ukuthi bengisemusha la eManazarethini nendawo letho ekhala emphefumulo noma bebengichazela bebengangichazeli kahle bengithi uma nginenkinga bethi hayi okuye nje onikela lapha kephiwe nje imndeni esiyalala bese kungavumi ukuthi kodwa ngathi ngelinye ilanga ngikosise inkonzo enjani ngathi baba ngikwenze konke nasesontweni ngenza yonke kepha emsebenzini indlela engiphila yinzima angisazi ukuthi kumele ngenzelwani yathi ukuthi ngingosizi ngabuyela ngayo entabazwe zokubele sibonakalisa ukuthi ngihambise imbuzi ngayihambisa ngafike ngathi baba ngathi ngiyibona nesibonakale sokuthi ngilethe imbuzi cishe kwadlula amaviki amabili ngiphila ngokukhala ubusuku nemini ngingadli ngathi ngangena la isifo sashukela yathi inkosi esibonakalisweni ngibonile akukho ongakwenzile wenze konke kodwa njengamanje pendulo hamba uye ekhala lemphefumulo kodwa walibiza ngelinye igama kangathi ukuthi sekhala lemphefumulo ngathi baba ngiyazi leyo ndawo waphinda futhi washo ngelinye igama waze wakusho mina ngathi ekhala lemphefumulo wathi yebo hayi ngase ngiza nabantwana ngosuku lokuqala sihambe esifunda sagcina sisolile ngoba safike ebusuku ngisiphethe isimanje ngithe nje sisahleli uma ngoba sasichazelile ukuthi kwenziwa kanjani lekhaya uphatha kanjani ngoba ngazathi nokuthongo lokufikayo zafika iy'ngane zanyakazisa ziningi zathi siyabonga isimanje sisitholile ithina besikwenzela yonke le nzondo bokuna ngoba la bengiyathele khona bengivukisile ngisho ngingashongo ngisho umakhelwane bese ngiphila ngokuy'valela ngingaphili nabo kodwa ngingalazi icala labo kwaba ngcono emsebenzini lwakhombana kodwa icala ngalwina baba senkingeni ngoba namanje abaningi bayize bazoxolisa ngithe sengihlelike nje ngisabuka ukuthi sihlezi kanjani bafika basemzini bathi awusinakile thina bangaphi ngase ngikhulumile nabafowethu saletha zonke impahla ezafuneka salinda njengoba salindile bafika basemzini bathi awusinakile thina unaka bakini ngazama ukuthi ngizohlanganisa azange ngifike losuku lokuthi ngihlanganisa yangena imoto ngathola ingozi yemoto kodwa asangayilimala ngenhlanhla kwashayela umntwana ngoba bethe washayela mina ngabe ngaphela bamkhombisa umntwana esibonakaliseni bathi uma ningabuyeli ekhaya lemphefumulo uyabona ukuthi imoto sizoyiqoba kanjani ngathi sithola ingozi yemoto sigobekile nje kwanathi ngazama ngaletha iy'mpahla ezintathu iy'mbuzi soma ngiyilesile ngasemzini bafika ngixolise bathandekayo ngangithi ngashukela amathe ayaphela emlonyeni ngisema ngabe silesile iy'mpahla bafika bathi abawamlethe thina sisizwe esikhulu zincane lezi mpahla olethile uma besho kanjalo bangeni ngaphakathi bama ngaphansi kwaba nzima ngangathi simele ngenze njani kwaphinda futhi kwangena iy'ngane ziningi zathi silambile ngaphakela zadla sema ngabe zidla zaphuma futhi isango lingehla zingenehla zaphuma ngesango lenzansi abangahlali kwangiphatha kabi ukuthi hawu yini indaba bengahlali
kodwa manje kube sengikwenzile bathe angizokwenza. Bathandekayo ngahliswa makundwana leli engathi abantu ngoba bedilika ngithusile ngiwe phansi ngingasazi ngathi cha ake ngiyeke imbuzi lezempilo eshondayo ke sibuyele sifike sisho lama kubaba ngoba khona nesibonakaliso kunomama ababa namacala angaphezulu engakwazi ukwathetha emthethweni ngoba abantwana bakhona basekhona ngafika ngamchazela ukuba nginenkinga baba izinto ahambi kahle sengiphelelwa ngathi ngizala abashumeli ngafika ngachaza nginenkinga kunabanye bomndeni amalunga omndeni awona kakhulu manje angikwazi ukuwathethela amacala kodwa manje asethembele kumina nabantwana bami ukuthi thina sizokwazi bakhulula kodwa manje mangathi ngiyaqala ngiyayibeka le ndaba kuzobe sengazathi sengiyilwanukile engiyicelayo ngicela ukuthi uNkulunkulu unyazezulu luhambe liye ebantwaneni babo kube yibona abazoza bezosho ngoba kunezinto engathi izinto abazenza kumina so manje bafuna ukuthi ngiwathethele icala engingakwazi ukuthetha ngoba iy'ngane zabo sekhona ngiyacela nje bafikele namhlanje ngizosebenza igama nginguJabusi we-Great Town Matimatolo phansi kwenkosi ucele nami Nazaretha ngikule ndawo ngiyaqala ukufika kodwa ekulaleni kwami ngake ngafika futhi kwathi ngelinye ilanga sekunesikhathi eside ekulaleni kwami kwafika umkhulu ozala uma kwami wathi kumele ngimzele kuleli khaya ngizomnikelela ngoba wadlula emhlabeni ngey'khathi zempi wangcwatshwa ngamakhosikazi onke amadoda abalekela impi ngase ngimtshela ngathi mina mkhulu angazi kuleyo ndawo ngoba futhi ngisanda kupenda ukuthi ngibe yiNazaretha leyo ndawo angiyazi angazi futhi ngizwe ngayo wabe sengiyalela kumkhulu kwangathi uza nawe ufike uyangikhombisa ukuthi nathi le ndawo engifuna ukuthi uzosinikelela kuyona ngase ngithi mkhulu yini ekumele nginikele ngayo futhi ngizothi uma nginikela ngithi nginikela ini wathi umkhulu cha uzosho ukuthi uzonikela umntwana wami owathi uma edlule emhlabeni wangcwatshwa ngabafazi ngathi ngizobeka kanjalo umkhulu esontweni athi yebo umntwana wami wangcwatshwa ngabafazi akaziwa lapho angcwatshwa khona ithuna lakhe akalaziwa ngizoxoxa uyomnikelela enkosini amaNazaretha uphinde umnikelele umgeze onke amanyaka akayishone elimele wona wathi lesikhathi kushuthi kungahleleki ukuthi ngikwazi ukuthi ngize kule ndawo wasekufika ukhulu ozala umama uMazuma wathi mzukulu kanti yini ebambile ukuthi uye ekhaya lephefumulo kushuthi ngimchazela ukhulu ukuthi cha khulu bekusakhuluma ngezala bengakakwazi ukuthi ngihambe ngekhaya mphefumulo wasethi ukhulu phuthuma uhambe ngase ngithi ngiphatheni wathi uphathe umnikelo nesimayo ngambuza ngathi khulu yini isimayo wathi ukudla kuhlaza wangibalela konke ukudla kumele ngikuphathe wasethi ungakhohlwa uphatha ama-chips noswidi ufike unikeze abantwana bonke bazothi uma bebonga kuzobe sekubonga nabalala othuleni lomhlabathi ngiyacela ukuthi namhlanje ngithema ngilele sekusa ngabona ngathi ngijikela ngala sigeza ngakhona ngabona vuthi umlilo ngathatha igubhu ngayicima ngathi nawu Shembe kuyisabatha yini vuthi umlilo ngacisha ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe angikhumbule unyazi lezulu lungikhumele zonke iy'dalwa zakithi nabangena ngemndilini uNkulunkulu kaShembe ezengikhiphele khona esigodini sosizi ngoba bonke ekhaya abadlule emhlabeni bengawona amaNazaretha namanje yimina ngento kiyinazaretha ekhaya. Amen. Igama lami nginguJabu Masikhane ngiphuma eMaritzburg esigodini esigodini sakwaMpumuza ubaba uZodi kusho ukuthi ngo-2019 ngaba nesibonakaliso kwaba ngazuthi ngiphonseka odakeni olumnyama uma ngiphonseka ngase ngacela ukuthi bangisiza ababevele belapho bedlula udaka lapho esidakeni base bathi wena usufuna ukucela usizo thina kade sahlala la odakeni hayi base bayangikhipha-ke kwasekuba nezwi elithi mina ngingukhokho wobaba wakho hamba uyotshela obaba bakho abasekhona ukuthi
abazosikhipha la odakeni lesahlala lokho njengoba omkhulu wakho bahamba bexabene nami-ke ngukhokho wabo ngoba imina umzali wakho ngilapho kulolo daka so saba nokuziba-ke sonke leso sikhathi kodwa sesiyabona ukuthi hayi izinto ngathi azihambi kahle kwase kwathile ugogo umkhulu loyo ucela size nembuzi size ekhaya lomphefumulo kusho ukuthi ngase ngibuza kwabanye ukuthi kulapho ekhaya lomphefumulo basele bayangiyalela-ke sahlangana-ke nokabomncane-ke nabafowethu nodadewethu sayikhuluma-ke leyo ndaba sesizileke naleyo mbuzi ayisho size nayo-ke namhlanje ngihamba nobabomncane wabafowethu ababili nodadewethu abathathu. Ulo khulumayo uManxumalo ogane waSimelane ebukhosini bakwaSimelane oPhongolo. Ngisokalisa ukubonga okukhulu ngokuphumelela ukuza la ekhaya lemphefumulo. Angaze ngifike-ke mina kule ndawo kodwa ngokufika kwami kule ndawo kube nokuthokoza okukhulu ngoba kukhona okukhulu esihamba ngakho. Bengisumela nje ukucela ey'dalweni zakwaSimelane lapho engiganele khona neza kwaNxumalo ukungena kwami lapho engizalwa khona ukuthi uma ngingena phakathi kwalo muzi kube khona intokozo bakwemukele konke sizokwenza singumndeni wakwaSimelane. Siza lapha-ke kunenkinga emuva lapho esihlala khona ebukhosini bakwaSimelane lapho engiganele khona kunokuxokozela okukhulu. Sase sibona ukuthi kungcono ukuthi sihlangane singumndeni size sizoletha imbuzi sizokhuleka ey'dalweni zakwaSimelane ukuthi sizongqongqoza emsamo ngoba isihlalo siyayaluza siyabangwa. Sizocela ukuthi ngoba uShembe wathunywa emakhosini ukuba akwazi ukuthi asikhombise indlela okuyiyona yona bese yasiqinisa isihlalo sobukhosi bakwaSimelane. Sizele lokhu kuzobonga Manazaretha ayingcwele ngethula ukujabula okukhulu. Manazaretha ngazi ukuthi ngizothi mangilala ngibone ini kukhona into engiyibonile mangena etendeni ngisuka emontweni engifike ngayo ngifike ngo-4 ekuseni kodwa mase sesingena etendeni ngihleli nalabo engihamba nabo kugoba omunye umuntu etendeni emsamo uma egoba lo muntu yashintsha ipithi yalo muntu yaba ingane le ngane ngiyibona ngathi iphethe u-ice cream lo oyisicwecwe. Le ngane ngathi idlalisa ikhanda yenza nje ngithi lo enginaye engihleli naye engihamba naye yini le yane lapha ukuthi engani umuntu intombazane igobile umama ugobile. Ngithi mina kodwa leyo nto yabona nima uyibona ungathi ingane idla u-ice cream. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wasekuhleni bamaNazaretha kube khona into asikhombisa yona masuka la sikwazi ukuxazulula lezi nkinga esibhekene nazo. Ngiyacela nasemakhosini amadala ukuthi asivumele ukuba kule ndawo siphumelele kukho konke kukhanye. Siyabonga lelithuba esinikezwa uMenqama noyazi wezulu ukuba sizokubula kule nkundla sikhalela izizukulwane ngezizukulwane zemindeni yethu engazange idlule ethuneni engane ithwale nzima. Ithi inkosi yamaNazaretha ilanga lokukhanya mina ngizobe sekhuluma ngayezulu ithi indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa khona abantu abangadluli ethuneni ngenxa yezono zabo namacala abo. Uthi bangadluli ethuneni bayabuya imoya yabo izezweni. Inkinga ekhona uma umphefumulo ungadluli ethuneni ubuze ezweni usifika isidumbu kade sadliwa impethu nethuthwane. Njengoba umthandazo wangikhelaza ekusho njalo ukuthi ingubo umuntu ongasekho impethu nethuthwane. Uyabuya umphefumulo awusenandawo bese ufuna indawo la uzohlala khona. Eminye imiphefumulo ayinqeni ungena ekatini ungena ekukwini
indlela yawo inkulumo nakuzo zonke iy'lwane nakuthina bantu imphefumulo iyangena nansi eminye izitholakala isiphakama phezu komzimba yethu ikhulume kodwa into ebuhlungu shemba akhuluma ngayo ukuthi namadimoni ayakwazi ukukhuphuka akhuluma azenze abazali bethu azenze uNkulunkulu okuchaza ukuthi singakujabuleli kakhulu sibothandaza siqinise kakhulu sibuze uNkulunkulu ukuthi inkosi seyikho yini uma kungekhona nkosi sicela kungaphumeleli uma nkosi kuyikho sicela kuphumelele mayibonge nkosi ngicela ke umbelinqango uyazwezulu afihle umngane wami angempilweni nanele lokukhuluma nabantwana bami bami ngiziwe emathuleni Umbelinganga Mandulo wayitholakala emvelweni kubantu bakulelizwe ingakho etushelo abantu abamasiko akazalwa umthetho umthetho qala umthetho wesizana isiko bese twagcine lo siko lesiko ngalo bese ngikhona beyikolo yini kulelizwe kaMthaniya inkolo yakhona ithi ingane maseyifike emhlabeni yabonga iqale emukele qala umcimbi wokuqala wabelethisi ukuthi siyamukele umuntu omuhle osokhalela kamoya wazalwa lapha bese kwenziwa umcimbi wakho wenkonzo yokuqala yababelethisi kuyingane engabelethwanga-ke ezazame zithola inhlanhla yokuthandwa emhlabeni zaphunyuka zachitheka zahushuka zendiswa zekuba lezo ngane ushele ukuthi ziyimbi ezibhekile ukuthi maseyibuyile seminalelo kwamafezakwazi ziyibe babazekayo iningi lethu kodwa izinto zasezulwini kubantwana base-Afrika sihluka lezo ngane ey'ndalo esezindala njengamnawo njengoba nenhliziyo ebukhulu njengomajika ebophana bazobona abantu bathi awu nenhliziyo engumajika nazo maseyikhulile kodwa ngizalwa ngenhliziyo akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga owathi mayezele kwathi wayenza iy'mpilane kodwa wonke umuntu uthi mayesemncane esemncane umntwana eselusana
konke kungeningi nakuyithekelanaye sakusabalesanaye sabila umntwana nakuphefumula umuntu awudlanga ethuleni noma adlanga ethuleni kabuye umakakuzezweni osungele enganeni ongena kimi nakuwe wawusukala wenza izinto ey'hlabayo ezimbi kanti ungelwele umoya womuntu womuntu ake ngibuze umbuzo omningi nakwena uma enzalweni yakini abaphambili kukhona wafela ezangomeni okuy'nyangeni noma waba eyotwala nomuntu ayevuka ezozenjani uma-ke lo muntu wafe eyotwala noma eyotwasa evukeza kubo khona umgomo waze lwaphumala manje wakho lolwasa umhlelizo zolwasa lo muntu zobefele lapha enyangeni nasezangomeni ufele abantu abaziyo ukuthi imphefumulo idlaliswane kabi lo moya wakini ucabanga ukuthi mawuvuka uzovuka uze nomuhle yini izinto ey'ningi ey'khubaza imphefumulo yethu sibone sidinga seswela sibone imizwa wethu ingavuki nokukhulu ekubhekeni phakathi kwethu yonke le nto umuntu ushembeke ihamba konkosi abantu emandulo ushembe imizi yalivile abaphela amamizi umuza sethile kodwa wakuthi isikolo zasithile lesi makwezamsomi isikolo esakamajiya esakashabango esakabani labo bantu baphethwa amakhosi ney'nduna namabutho bese bebuthwayo ezinye ibongo zokubuthwe baphathwa amakhosi into engenayo la le ndoda emnyama eyaxoza ezulwini ingene emakhosini ifaka umoya omubi omhobholo ukuthi leya nkosi ngoba iney'mfenyo zayo inamasimayo inayo yonke into nale inayo kodwa le into ngemona ifuna uphanga leya nkosi ngesikhathi ifuna uphanga leya nkosi kufanele ikhiphe amabutho ikhiphele abantu ababuthiwe la mantombazane ibenza amabutho okuyophanga leya nkosi mabethi bayaleya nkosi kanti iyameva sekufanele kube umphumulo ozokhumbula amabutho ogokwethu bese bephumula baphile ngayo yonke into ufike izazi ey'hlambile ngokwasesikhongweni sithi umuntu namafutha amakhali athathe amafutha amabhesi bamzabe ngawo athathe impungu yey'ngane siyihlanza nempunga wakhe impunga wakhe imungu ingathiwe ngaloni kahle siyihlanganise endaba ezinto siyihlanganise ngonyaka siyigaye sezintelezi sibakuthele ngayo ukuze labo behlathele bangabonwa bawunathele kubeni nobabheke ey'ntozi zangehlehla ifilosofi ikondo esesikhongweni ababezwa bayifundiswa ubani bayifundiswe yile ndoda yanto sezulwini eyazi iy'mfihlane zasezulwini empilo zasezulwini bafike wayenzela ngokwakhe ngokuyibukane ibukane ayila engcole khona thanda into emhlophe abonile ukuthi makhaza uma umakhaza ubaleka abayekwamasiko ungadala ziba nento emhlophe ziba nento enhle ngoba zami zidala umbhenqanga zadala nendoda ezama ukuphisana nonkulunkulu nendodeni lapha konkosi khona la mdala khona lapha konkosi yilabo umsuka khona obonakala kwezinto ngoba nokuhle utholakala konkosi abantu bayefundiswa konkosi kulunga nokuhamba kahle konkosi abantu bayefundiswa amadoda ayefundiswa ukuphatha kahle imizi oyisenkulu nokugada imizi nokugada amakhosikazi nokugada iy'ngane konkosi bese beqeqeshelwa-ke ukuvikela izwe base befundiswa-ke nomnyangana kulaphana ukuthi umntwana nesifo esithize ashashazele nekhambo elithize konke befunda konkosi ngoba kunomuntu onekhono lokwenza lezo zinto omubi wayesengena konkosi bafaka ubukhulu bakhe kulabantu ababelapha izimpi abababhila izimpi namakhamba wafaka umuthi wafaka ubuthakathi wafaka yonke into bafunda khonako okhokho bethu namakhosi noma bayilungile nenkosi kwam noma bayilungile kodwa izomqasha umkhumbulo ngoba ifuna phela uba nesithunzi nesonza isabele endaweni ngiqonde ukuthi nginakekele kuyana bonke abantu endibaziyo bakhuluma
ngamakhosi asemangubo nangehlala uzothi uma bazoqinisa isikhathi ehlala saqiniswa nje saqiniswa ngamafutha eyilwane amafutha ey'ngane uthemba akayiqinisele phela uthemba akabhomule ezoyikhokwane ezayizobisa ngey'hlalo zamakhosi amakhosi phela inikezwe umjembe endulo ubukhosi amakhosi adalwe uNkulunkulu uNkulunkulu izilamaabatekini nomatasazi unamakhosi adalwe uNkulunkulu omvulela namakhosi uvulela nomenzi ayengadaleli ukuthi awaqinise iy'hlalo uthapukele inkosi asethini uthathe uthombo bayo uhlanganise nentelezi khona izosabela amakhosi angcolisile ukhosi abanikezwe amakhosi njengoba kadesha indaba ezinto abanikezwe umvelingqalo ngoba nabo nkosi sekuney'lwane sekunabantu ekufanele babe abantu abasetshenziswayo baphephethe bathune mhlawumbe ubaba umkhokho wakho uma ngabe wayeyibutho eliqavile manje wafa kuthiwa kuyanaye umkhokho wakho sizophila nabanye amabutho amakhosi awadingi ukuthi mayenza thembe azoqinisa iy'hlalo adingi ukuthi azothulwa imikhuba abayenza ey'hlalweni zabo nobukhosi babo ababebusa ngaso bebusa ngemikhuba bebusa ngey'thixo bebusa ngemphefumulo yabantu bebusa ngemikhuba ey'lwane izona zinto uNkulunkulu azozethula emakhosini ukuze ubukhosi babo uhlambuluke bengcwele nayonkosi imizi-ke nemizana efana nomajiya yancela konkosi yonke leyo mkhuba bonke kubethu babekhulula ebukhosini sebemakhaya kwamamilisi uyafika mnomni wabo obengayile wokuthwa konkosi usandisa imfuyo lapha endleleni kayisemkhulu wandisa amasiko kunamakhosi abo uyafika ukuthi awumnewethu na umuzi usumuhle kunje yobona abantu bekonkosi nabemdala umuzi afike lo athathule namhlanje imizi ihlukene uthola umajiyamu lesasodi nomajiyamu lesasodi isiko lakamajiyamu alifani nelemana kanti ushemba nalewethuna baphiwa ndawonye ushemba kabafuna abantu besibonke soda ababehlukene ubafuna bahlangane bawele ngandawonye bazobele kanjani abantu ngoba baxabana nendulo nangu ukhokho wafike wafaka umkhuba ayothola konkosi ngakho-ke amakhosi angaqala nzima mzwile ukuthi abashozi khona imbuzi amakhosi adinga inkomo ehamba ngomoya inkomo yomoya inkomo ehamba ngamasolo uNkulunkulu uzolima amashozi uma ufuna lokho kodwa manje abafuna iy'nkomo zenu abafuna eweweni kulowo muntu ongenambuzi mowathi uzoyithatha kaphi le mbuzi abayifuni yabo bafuna inhliziyo yabo ukuthi ivume ukuthi siyezwa sesicela nisipha amandla sizokwenza bazoyithatha bahamba nazo ey'godini bahamba nazo ey'godini zosizi bahleli nazo esihogweni banazo iy'nkomo bazokunika ushemba ey'hlambuluke bese uthetha ngazo amacala mayibona inkosi ukuba phela akunjalo ngoba bayakumboni ingane abazokolosolo nemali yokhona namatekisi unayo abayingane ezakwelehluphekile yindawo ezakwelehluphekile bafuna le nhliziyo yakhe ehluphekile ngoba inhliziyo ehluphekile inonkulunkulu mayibonkosi le nto ayihlukile nomuntu othi kwenziwa yini thina silungile sithwale kanzima angiphilalo yabona umuntu olungile uthwala kanzima uthwala kanzima umuntu olungile kodwa iy'honga zakubo nogagwembe bakubone namashinga kuba khona abantu abazabahamba ngey'moto o-BM abayinqaba abamashinga benza noma kanjani baqoma lapho baqoma banayo yonke into abadinga besweni abafowabo banamasonto abo baletha iy'mali ebewahayiza ngesontweni bese befake imali ngikhuluma ngemkhubeza wena ubamba kanzima uthola imbuzi uyahlanganisa kudolobana ulungile uzuthi uma ulungile yini abakwethu ihombi lengenandaba ethi uma ithi kuthiwa yahlanganiswa athi ihlanganiswa lama ihlanganisela ukwenzela ukonke isitwaba athi hayi ngibomtshela masemqedile ngishawubona ibhayibheli babuye sekuthiwa hayi manje sihlanganiswa itwazo ndawo thathe nekele makwethu abantu abatheni zonika ngeleni sibayini thathani inkomo nembuzi abezabelele nje umtshwala enza yonke hayi ndaba abayi kuyena
kuthiwa hayi idlozi liyashadiswa iyenziwa leyo nto manje isiko cha ubona isiko umkhuba ngoba basebephothulile izazi zasemhlabeni ukuthi hayi uhamba nedlozi efane ngishadise logana lapha ekhaya khona inkomo uzovela lapha ekhaya ngokuthi lapha abantu umuntu wesifazane onedlozi lelo kuthiwa lapha abantu zangoma ney'nyanga abese angiliganise ukuze inkomo ezazibe nalekhala lelo dlozi lapha ezikhala kodwa kona kwasezulwini asingakwenza kade kwasezulwini kona kwasezulwini ngoba akekho umuntu odalelwe ngoba bonke papa betshaya lapha kodwa egcineni bafe sekuthiwa futhi ezilikwama akekho odlula nazo ikwama ayethuneni uma zazi izinhle zinjwayele ethuneni zimpimpelanti ayethuneni ushembeke ukuthi ke bantu abamaniza la ekhaya emphefumulo imele iy'nhliziyo zemphansi ngizonithulela bona mina ngizobashumayeza ngomatikaze ngingabagabisele nezulu bavume mawunesibili bayavuma bayele phansi ziyabasiza ziyameva phezu kwabo uhamele ofuna abantu abawu-3 umqinisile uyazi lisho njalo kuyasinda le mthwalo akekho umuntu othumephethe umthwalo nameva adabona nje bazonyala imthwalo uyahlaba ngabe ihlezi lisula futhi le bangamaqeli kakhulu abantu abaqale bawu-3 banolimi babonekale kanjani abantu abanjani abantu abasebenza abantu akunkani noma sebenza kuwena ngeke basho ukuthi mntanami lowokuthakala bazozomlapha uzowuthanda ungene enhliziyweni yakho ukujonga uthanda uze uwusekele wena awuphele bese bethi ubambe ngakhona sesingayibuyisanga le nto letha khokho le nto ngiyenza yona ayiletha ishuthele bese bezabakulandela umuntu ozokhabala nawe lezalamngene ezathi naye atulapha abantu ngicabanga uthatha abantu bami wayelekusa abantu bami udilofele ngezona uphume kusomana akunikeze ukuvika nje ukuvika le kanti wegadi uqale umthakathi umlaphi umthakathi ushayela umkhulu uzophetha yonke leyo nto ezweni ngoba kukho ukuthula ingawezeni kuwo ezweni yezithixo makonkosi kodwa yonke lomkhulu ayibhanga kwawonkosi onkosi uma wefuna uzothetha amacala awuhlangane phela umndeni ungayikhiphi iy'mbuzi lezi esizoyibamba kodwa awukuthandazele ukuthi uthole inkomo yamakhosi amakhosi ona kakhulu ona ngisho umvelimanga ngoba kunabantu abaningi abafa ngenxa yamakhosi kunabantu abaningi abadliwa izilwane ngoba babejutshwa kwenkosi yabona amabutho uma ejutshwe ngamajiya eyololipi uthi ushemba kuyadingilizela phansi angangcwatshwa mayevuka nemkhonto aya kwenkosi ingathi imizi yenkosi labezitha ithole ukuthi izindlu zakonkosi zonke iy'tshekile kwesinye isikhathi inamabutha bezathathi thina konkosi siyakhona bangena yonke imizi yakonkosi uphambi kolondile nefebe nababulali nabathakathi nawo inkinga labantu bebhile amafutha ey'lwane iy'lwane phela yizo ekuthakwa ngazo imithi oyingakho waqhamuka abathakathi konkosi kuyafunakala ukuthi amandla amabe engenawo bathandaze baqine noma ngayiletha imbuzi kodwa iyafunakala inkosi inkomo ehamba ngamasondo yamakhosi ukuthi inkosi zoqeda amacala nezona nokona kwamakhosi nabantu ababulawa ngezwi lamakhosi inkosi funa ejudayo ukuthi abantu okuyalisa sizwe lesifanga kube nenkomo uyazi ukuthi unkosi maphunyiwe unkosi waphuma kwathiwa akambe wohlaselela lesizwe salamajiye kuba nenkomo uhlasela abanomzana abanenkomo baphucwe aluakhulumuzana afake ifondo ngana ngiqale likhumbe ngapha abeselithama uvuka umphefumulo ulandele iy'nkomo zabo evuza igazi zithunjwe iy'nkomo uhambe nazo zifike kunkosi uphele ucelebrate kwenziwe injabulo kujatsheleke iy'nkomo ey'phangiwe lezo nkomo ithande ifake esimayeni inkosi emulise ngawo amakhosazana enziwe umhlonyana ihlabanise ngawo amabutho zibuza igazi abanomzana babekulelwa funa iy'nkomo zabo ulandela ngishisa umphefumulo iy'nkomo zami iy'nkomo zabo inkosi igane izo lezo y'nkomo uyabona konkosi kunzima kanjani labezitha uyabona kunzima kanjani konkosi ihlale ehleli nazo ngoba wazi okokoba ukuthi benzani
mhlawumbe nabo babe ingxenye yabantu ababephambi inkomo zabantu besebenza imicimbi ngazo abadala ukuthi kokwami khumbula kokwami lezisihlangu sakho lomkheliyela lezisihlangu ngenkomo evele sibuye umuntu ziphambi kwaphela ushebele uzelukho lephisa amakhosi kulobo mntwane obamboza wathutubeza imikondo yabasemandulo nawe manje wathi ukhala nje nasekuseni nasemini yaganza mani ithola mali inkomo yamakhosi okuqedela amacala njalo mayikwankosi bese kuba inkomo yesibili yamabutho inkosi ayihambe ngamabutho ngaphandle kwamabutho ayinyakazi mayinyakaza nje inkosi inyakaza amabutho nawa labantu ade bengazile ukuthi angazaze aye nakwi-army kulamaphosi kodwa wanikezwa i-army ngobani umuphethe uba ukhomanda wamabutho ngiyemizwa abantu bethi lo muzi wakhelwa amasosha kanti yini amasosha ngesizulu ibutho obala amabutho aqala okhokho bethu ushembe vele wakhela amabutho ingakho lomuzi uzwakhala abantu bevoka zaphela ey'mpini zasemandulo abazi ukuthi zavela thina emathretshini bambala abavela abathi bafele emathretshini labo bafele emathretshini yabo bafile izwe seliphetha abili umoya emfandrebhiki kwavela i-army le oma-apla no-MK yonke leyo nto njengokushele ngowagcina-ke sekutugeza amasosha oyizogeza okhokho bethu shele abafele ey'mpini zasendulo ngoba ibona abayingozi amabuya ibutho uma linganalo liyaqeda umuzi uma kuyibutho lezo linganalo liyaqeda izwe ingakho naba amabutho manje kuningi umthwalo esiwuthwele ngizwile abantu abashozi celana uNkulunkulu andimamandla uyafunayo inkomo yamakhosi nenkomo yamabutho mayibonge inkosi amen bantwana benkosi alithi ekuhleni bamaNazaretha sengizophetha kunezinto ezibuhlungu Themba akhuluma ngazo akhonza abahle basezulwini ezisihluphayo sisonke isaphulu ngidlula kuzona ngamasibomo ngoba izona ey'bulala abantu uyabona umsethothobele sekuthiwa yina sengene idlozi akekho umuntu obelali idlozi bakwethu seyombona umuntu seyohamba ethothobele ethumbeni idlozi cha umoya wakini ukuthi lowo moya wakini awuwazi ukuthi unjani umuntu uma ehleli idlozi umuntu engena umoya idlozi lakubo umuntu wakho wafela esigangeni wanganaka wavuka umoya wakho wakhuphuka uzombatha yena sekufanabisa ngoma lokhu uthembu sakele ikhaya uNkulunkulu nosiyenzela izinto ey'njenganalezo ngoba iningi lethu sishilise uNkulunkulu ngoba mthwandvuko yimoya akekho umuntu ongenawo umoya yazi umoya sokamnalo ona uma sekhona umoya njengankulunkulu ngilithi phansi umphefumulo umoya amen abantu bakithi bawumoya manje wodlala lothi hayi manje ngihluthwa imoya uhlutha umoya wakini lowo moya wakini udinga uNkulunkulu wena khona ube nesibili ngoba usuzwile usukhulile usufile futhi awufuna ukushembele ngoNkulunkulu nangu uMkulunkulu awukhona uthi ushembo zami abantu abamsakeze uma kunendela ukwashisa into elokuyenzela kumanye abantu manje ukuthi ushembo uthi akafuni iy'mbuzi imiganga le iy'mbuzi ufuna amazinyana uselukomele kona umuntu ozakafuthi iphunga lesalela abezethu izinyana kusho manje kuyisibuzazana kusho imbuzi eseyigijima phela kodwa eseyincane eseyigijima osengakwazi ukuthi uhambe ngayo wenzetha amacala ngayo hhayi iphunga esancela uthipheleleni kanina uma ukhathakuzela sanotshekile kuyiwele kona cha kushiwo lokho kusho imbuzi eseyibonakala makuthiwa isibuzazana kushiwo ngoba ayikakwelwa Mayankosi. Abantu balethe imbuzi engakho ngisho impondolo. Izohamba endleleni, iyopitshizwa ezinye imbuzi la ziyicindezele iyafika uNkulunkulu isifika. Nawe phela sebenzisa wakho umqondo. Abakuthumanga ngoba uyisula, abakuthuma ngoba badunyiwe emhlabeni. Oyisinjalo. Uleleni athunyiweyo. Ushembe wahlangana ngaphesha kwethuna noma
ukhokho bakho bokuqala izulu lawo uyabona noma ngabe usumfundisi noma ngabe usina kakhulu kodwa ukhokho wakho ungadlulile ethuneni awukwazi ukumeka uthi elinye ikhetha lakhuluma lithi mina ngangilungile angizange ngimana ngasona kuNkulunkulu wala ngibeka ngasibhenge emhlabeni uthi kanti ukubheka amabanga wezulu ngoba angayenzi endulileyo awuphoza ofuna la ekhaya emphefumulo likhuluma phezulu kwakho phoza ofuna la phakathi emphefumulo ngoba la ekhaya emphefumulo kunomthakathi onisiphozi onondile onisipele onombulalo onitovu onixabanisi ushebe khona uthakampinto elenzela ukumpula la isempuleni zogeza yonke leyo ngolo ndawo wena ufunani udekele iqiniso le mina ushebe wangidedele unyazi wezulu ngoba ngiyethela umfana wami umfana ngamcela enkosini unyazi wezulu ngoba kungekho umuntu ozosithethela amacala umuntu ozosithethela amacala zathi zithi amnisela sithi amkhulisa ngombesana wahlakanipha wafika la eNazaretha wayesekhulile kweza abantu bethe wena akekho umuntu ohlala komalume wena phumile iboyi ngombesana salisosayithe sayise ngesingayele waphuma bewini uthi namhlanje umjumayeli womfana uthi asikwazi ukumbaha sesimlinde ukuthi nje ngoba vele simpulale singunkulunkulu ngoba ezambulala unkulunkulu uzositshenzisa sesinonkulunkulu asiphilise uthi sesinophili uzobuyela kuthina owethu ubuyisa lenangalutho manje mfethu umfana nje simlethe la simthathe wasitela uhleli lapho yosef sifuna uzohlala nani la ekhaya emphefumulo leni imlungisa ngoba ungena uzoqina manje mlethe yena mina ngoba inzalo yami yonke ibolile vele yonke imkhuba manje unkulunkulu yangikhipha ezulwini athi awukwazi ukuhlala nathi mntanami ngoba kunengxokozelo phansi inzalo yakho yonke inengxokozelo awuhambe uyolungisa lena uthi-ke siyaphuma thina ezulwini sikhishwa yimina elonayo emhlabeni hayi ngangayibona indoda angijwayele ukuvumela unkulunkulu kodwa ngalolu suku wangivulele nje into kudala ngafuyile ukufikeza wangivulele indoda ngicela ungalisho igama lakhe ngoba usewadlula emhlabeni ngabona le ndoda mina into ebuhlungu le ndoda kade inkulu la eNazaretha kodwa ngayibona ehostela kusebona umfundisi uMagwaza inqamla phakathi ehostela isanda ukudlula emhlabeni ihamba nethimba yabona lento abatshele Tolimo uhamba nemsalizeni Tolimo phela uniyazi awu uhamba ngathi mafia uhamba nequla amaNazaretha nayo wayemfundisi behamba beqa lapha kokusahlangene lapha empilweni zey'kewona hambe beqa bethi iphindlu kwasibani iphindlu befuna indlu kamfundisi uMagwaza hayi ngilandele nami labantu bangena ngey'cathule emzini lapha kwakusahlangene ungabahlukana lapha empilweni uvele bangena ngey'cathule bakhahlela amatshe ifike imele indoda eyidumile la eNazaretha ifike ithi uMagwaza bathi abanye hayi usendlini aphume wathuleka iphula amajazi akuhlaza phuma bayakobamba bekuze nami ngilandele ngithe ngibona babe bengena kwigumbi bamfica ebheke phansi umfundisi uMagwaza wathi ungasilande wena siyafuna wena sifuna ukukuphela wakhuluma uMagwaza ebheke phansi wathi hawu bantwana benkosi mina ngowashembe mina kwakuseyimihla yothingo nenkosazana wathi ngowashembe mina hayi ngeke nginilandele yafuna le ndoda kukhona phuma futhi sanandela ngene ethempelini lapha yafika yabhalisa inkonzo lapha khahla yonke wahlakazeka empeleni kwakuseyimuntu uhlangene empeleni wahlakazeka empeleni ngaphaphapha kwayinto nje ukuthi mina hayi into engasho lutho le kodwa ngayibona le ndoda uhambe itswana masekuyimihla yenkosi unyazi lwezulu sengibona ejawo le ndoda wayibona ebuthongweni efika ngesibonakaliso uNkulunkulu le ndoda wayibona yakhipha abantu bakuwo njalo imikhuba eyenza isahamba la eNazaretha yakhipha abantu bakuwo bayawondingaseni bantu bakhishwa yona ngiyabuza-ke mina ukuthi mina mangona la eNazaretha angibakhiphi abantu bakithi uNkulunkulu ngomsako ohlezi phakathi usakhela ikhaya emphefumulo ukuthi azobani iy'nhliziyo zethu singabe sona phela sicabange bona manje malonkosi kuyenzeka sonke sicabanga ngale nto adikhulunywa nabantwana amacala abazali bethu nokuthi uNkulunkulu somncenga kanjani asilungisele wona yazi la akekho uNkulunkulu ayaphindakale ngoba sitha sibeke phansi sicabanga yona manje izinto ey'ningi sonke sifuna ukuyishayisa ngesifuba uNkulunkulu kanje
futhi okwamanje siyangamawala uNkulunkulu abesethi inkosi ibusise ushemba bajabulisa inkosi kodwa ushemba ubuyiphi emva kwami nakuwena kuthi nomntwana nje urejaha uzongijayisa ngesifuba uyothetha mina amacala ngakho ngokuphetha ukhakha omunye athi ngizalelwe khona uPompela ufike abantu sebonile labo bantu abalandela uPompela bathi isebenzile inceke yenkosi bangenza lutho abantu basongizali awu inceke yenkosi ayenzile inceke yenkosi ongenza lutho obafundisa ushemba ziningi izinto ebezinye uPompela aphinde wazenza umuntu agcine isiko enze ubili kodwa abantu bengakunaki lokho wathi kulo lokho noma umkhulu wabona uPompela emva kokunyama walandelwa njalo ubaba aphinde wasatha uPompela uqediwe ekhaya abakwenzayo bawalazisa nje kanjalo kuthiwayo ngoba kuzelingane sifaka isibanda phele kanjalo abaziwa ngale uPompela yini yamlethe emhlabeni waletha ngoba abantu basebehlubukile endleleni bakhonza izithixo zabo ithi inkosi ilanga kwenye incwadi ithi kade sinomhlangano nokhokho benu uthi bayakhala okhokho benu bathi abakwazi bazokwenza njani ngoba uma befika emakhaya ube bazobheka ingane zabo ngoba bebona indunduma zamalimi emva kwezindlu nemva kwey'baya kodwa amadoda lawa abantu befika khona uma befika bafica umuntu wazana bonke bazilile ngiyaxolisa ukuyisho lento kakhobeni ngizoyisho kodwa ngoba sekufika isikhathi ushemba azoqondisa umhlaba nabantu endaweni yakhe mayibonge inkosi amen uthi uma ngifika sibona iy'ndunduma zamalima emva kwezindlu zamadodana ethu sibona umuntu wazana bezilile kodwa sibabona futhi besiphathele imbiza bethi basiphekele singakudli lokho kudla uthi bayikhuluma bangeza wayesebahumushele basezulwini ngoba ushemba ukakhulume isingisi esiyisizulu kodwa sibe isingisi kodwa uthi nina umkeni bagqoka amaduku ngiyaxolisa ukusho bagqoka amaduku iduku ugqoka umuntu ozilile uthi umkeni bagqoka amaduku engathi bazilile uthi nabayeni benu abadlulanga ethubeni ngoba nanivesile bazile besaphila ingaphethe ushemba bagqoka iy'nhloko mama mayibonge inkosi ambe nje mncane ngala esifudeni mayibonge inkosi ushemba ufuna mandlula phela emazulwini omndeni nangiganele khona bona nikuthande ningathandi lokhu uthandeni ngoba kuyipassport yokuya ezulwini lomndeni uma ungafuni futhi awuzuya ndawo zokuthi uhlupho futhi uzohlupha iy'ngane mina nabula abayempeli ngoba nabazilela bephila ngingafuni ukufaka lento efakwa umuntu uma ethandiwe khona leli gama engithanda ukulikhuluma ngoba khona omama bami lini kodwa ngizolisho lekhethelo nhlansuthi ungathi ungaganile bese uthi bafazi uyathuma uma usho njalo ungaganile ishinkosi ephakathi kwezunyazi lwezulu adwele ukuthi bafazi eyindoma lothi ngokuza nale ndoma ngoba usekhona onina ahamba nalo emhlabeni igama elidumfazi igama lethethele liyafukuzelwa alikhishwa nombani kunomnikezi nombani manje uma yezubanikeza igama elihle lethethele lifukuzelayo liwuthando yasezulwini kodwa babuye banyipize bangalifuni ngani bayidilize bona ithi inkosi yanga abayembeli abanye babuya bayiloko abadlulile ethuleni mabese kanjani akudluli nalunye olungcolileyo noma okunesibindi ethuleni abantu bayama ethuleni ushembele usakele ekhaya mpefuthi yonke lomapindi kanjalo mayibonge inkosi amen lezikomo ekhuluma ngazo eyokuqala ikhulumiwe ekuseni iy'mbuzi ezulwini iy'mbuzi babile kuthiwa yinkomo leyo nkomo yokuqala ekhulunywe ngayo kuthiwa yokhokha umndeni uyanisise kahle yokhokha umndeni siyakuthuma Pompela uhlambele yonke inkomo abantu ebavume namalufa abafana ngalezi ndlela kade zibalwa abanye bekhuluma ngazo ushemba uyakwazi ukwamameza nabantu bethuliwe nabathunjiwe
uyabamameza ngezi njengamathathu ibikosujaha ntuku yabona lapho lapha imoto lezi ama-brand lawa ayizikheqe ey'kwaba uthi asephampunyazi aphume khale sihlobo sokhi yajikele amashumali kanje yathi ngandeleni uthi uzokwana amaphunga lakwapheliphelile ukuthi amahlathi uthi sasingene embhedeni singekhopunyazi nibe phakathi embhedeni besekuyamemeza ngosekephambi kumuntu esohlaleni esomile sokamathambi eze aphishembe bashumali bakhuleze phakathi uthi bagcwala bonke sabuya uthi masifika la safike samalapha ushembe wayese ememeza ngezwa wathi sukumanonke uthi oyevuka abantu bezinhlaka kanje wena obona irobhothi ehamba kanje wathi ushembe ngenalapho ekhala emphefumulo uthi wayesethi abantu abantu abethwethuwe labakusukela endulo sengimalambile abakithi nabakini mayiwankosi Mongavume phela abakini ngeke bavume nabo ukuthi balandele. Mayibonge Nkosi. Siyabavumela. Kade bavumela ey'godleni lapha somajesu. Abantu basiyavuma. Mase tuwavume sobela bafuna ukuvuma bakhe. Ngathi sivumela bona basekho phela bona. Sebevuma ngathi. Bavumisi kaShembe. Mayibonge Nkosi. Yazi le nto engiyishoyo iyiqhili uma ngabe nginanasisa abashumali noma ngingabi ngiyibona uba abashumali mayibonge Nkosi yazi kumamele ozatile ozatile kuNkulunkulu ngiyangiphathe kabi nami ngitele bathi wazi wakunkulu uShembe shumayela uShembe mayesecela izivumo sebandla shumayela athi mayibonge Nkosi wena phumile ezatile abantu bonke bagodola bagula abantu noma wazi noma bayifuni ngekhulumo babo ngomthetho sifike thina bakazalakho sifike makhuluma uNkulunkulu ekhuluma gazuluyinazi ihlahla amen namhlanje siyaphela njengoba ukhuluma yedwa uzathu omunye udokotela wabo omunye ucabangelo wakhe akekho ngento kaShembe kanti ukuvume eparadisi nisuke nivumelana nabantu emathwele naba nabo enibalethe ekhaleni emphefumulo abasegazini abese bathula uShembe abafaka ekhaleni emphefumulo ukuhlala emthandweni yethu mayibonge Nkosi phela uma behlala emthandweni yethu bazokhala nokugula uShembe uzosiphumuza amen noma benjalo solosageza sigeza lipholi liphuma ntshona ngeza liphuma ishoni langa Ushembe uzosimamlela lolo khondolo lapho kanti phefumulo mayibonge Nkosi amen uyojule ebandeni kaphinde sikhule amen siyacela-ke uNkulunkulu asiphe indlebe imbuzi yesibili sizama Nkosi siphume esigcwini Nkosi yamakhosi esigcwini semndeni Nkosi ayabakhuphula abathakathi abacwini ingabalulu benza yonke imikhuba sicela Nkosi malenkomo usihlambulele wona Nkosi ubalahlise Nkosi lomthwalo wethule Shembe oyingcwele bese uyabageza Nkosi ngehisopu yakho yasezulwini mayibonge Nkosi ubhalile nasengadala abafana abajabule ngazayifunda yebo ngokomthetho ngamaHebrew 9:19 kenjani yebo ngokomthetho zonke izinto zihlanjululwa ngegazi akubikho ukuthethelwa ngazange zihlanjululwe ngegazi amen kusho uNkulunkulu wakithi ekheni bakaNazaretha amen usethiwe yebo ngokomthetho wayithabatha igazi ey'bona ngey'nkosi nazi iy'bona ngey'nkosi ababazi uthende nabantu bonke yebo ngokomthetho uNkulunkulu wakhipha ihisopu umswalo wakhipha uvinyongo wafafaza abantu nothende
Ileli ihlala esithatha sibeke phansi masenza ngokwesintu bese kuhlala la wena wafa wafela la wafa hlala la sihamba sekhaya wafela endaweni leyo mase kufike la bese kathiwa ngomswana engozi uthele phezulu ufafaza lelihlala bese phezulu phefumula bese khathazela umzimba womuntu mangabe ufe ngehlala noma ufe ngengozi bese khathazela lo manxeba kodwa okwenza kakhulu ile umphefumulo womuntu ushanda nisenzela yena manje ngokwemfihlakala sezulwini ekhala imphefumulo ngoba sesiphelile isikhathi sokuthi uMajiya avuke ekamereni lakhe nomkakhe bese ngokwenzelwa abantu abadala uMajiya ngesabatha longezela abantu abadala ngesonto nesikolo sakhe yini azoyenza uMajiya ulendilo umzimba wonke mawuthi yabuza uMajiya hayi phela owangesabatha okaNkulunkulu owombili hayi manje sefuna ukuthi manje umndeni ufuna uNkulunkulu manje nasemubuzele mu akengishwaphule kodwa ongasemhlabani utshwala ngiyafisa ukuthi ungayiqali le besekhale phefumulo mozane ukuthi umndeni masewukhululiwe ngoba ufala ekhale phefumulo shekuzodiliza utshwala ufike leso sikhathi uNkulunkulu ekukhulula usekhaya mase usekhaya sokufuna utshwala emndeni wasela kukosazi ngathi into ihlele uyabibhabhala lidaliyo yabibhabhala lokuthela no public la sebedaliyo engasaboni umuntu wesimame bese tuyisiyo lento umkhulu wabo ungaliqali ile ngohambo lasekhaya emphefumulo lokukhuluma usungakulinge uzobageza ngempela nje abantu babili uzothula futhi ngempela ithixo abantu babili abathule notshwala ngoba isithixo wena bese uyagaya kini utshwala hele bangene mawuthi ngani sibusele ekhopweni sibeskhopweni hele bangene mawusana leyo nkolo enjalo nokuthi hayi into yokhopweni kodwa ushembe inkolo yamasiko le akulona isiko le isithixo leso mkhuma inkomo yesiko ushembe akhuluma ngayo kulezimbuzi engikhuluma ngazo ey'buzazana iy'buzazana lowo sekukhuluma ikona ongakwelo eyesibili eyokuhlambula abathakazi nezangoma nenyanga labakhumbula abacwili nabalozana yonke lemikhuba yomubi eyesithathu inkosi siphuma phakathi komndeni apho ingane yenkosi beyibulawa zisesey'kaleni zomulwazana betusha omulwazana phukumisisa thatha amahluko efaka embodlweni wene nawo wezamo bakhumbula bafike bahlanganise ngetezi kwenziwe umkhumiselo inkomo nayonke lezo y'ngane inkosi azange ebelethiswe ngokusemthethweni ayizange inkosi zizalwe sicela shembe uyiphethe intando yabo ushize ngabantu mayibona inkosi ukuze abantwana leyo sikhathi eyesibili inkosi lawo bantwana abenziwa leyo mkhuba nkosi abazange bamukele emhlabeni ababelethiswanga ushembele uNkulunkulu uzobabelethisa yonke lento masiyibika sithi inkosi sisukele emandulo mayibona inkosi leyo baqoqa nkosi imbuzi yokuqala sicela usiqoqele bona nkosi izizwana nezizwana amakhosi nodlukulu nezizwe zonke zabo nkosi nemndeni nezindlu zesibongo kusukela emandulo mayibona inkosi abathathi inkosi abakhunkulu kusukela emandulo abantwana nkosi abakhunkulu bathuthe balahleke kusukela emandulo kuze kufike nabazalwa yithi nabazalwa y'ingane zethu bonke amuyingozi umuntu athi ingane yami iphuphumile entombini yami idabukile ususuthuku lezangane zasendulo zona ezingazange zibe nawo uyiselo ozoyingelela ngoba zange nawo zaphuma emandulo zona ilungiselo bani lezi ngane esigijima thina sizenzela umhlonyana wenzela umhlonyana namhlanje kanti zami imithi kusasa kanti lezi ngane zasendulo zona ezapha ziphuphumile zingazange zenzela umhlonyana wenzela umemulo namhlanje besalisukola esikhotheni ibhari ngani ngabe usuyingezile ukhiye phela umemulo ukhiye ukuthi usungakhomba mntana amanezi ukuthi abafokazana lolujaha umemulo lo sokunikeza ilungelo ukuthi angakhomba manje khomba abafokazana amanezi ukuthi
abazanele usikhotheni ibhala kadumezela impilo kanti kuthineleza ingane zapho emandulo zathi wayingulube nezinja zaphele isinzonina ushembe la ekhala emphefumulo uzogezela abantu abanjalo mayibonga Nkosi mayibonga Nkosi angibi kodwa sifakana amandla mayibonga Nkosi siyakhuthazana washo umntwana la umasokeni amahlanu ndlu wathi nginenkane mina naningekho simamani wathi mina nginenkane wathi kodwa sengizwile ngicela sembe ukuthi ungayiqedi inkane wayesona wathi ngicela ungayiqedi inkane ayihlale njalo inkane kwazi wathi ngoba akulungi lutho ukungena inkane kwakusho ukuthi esifazanela noma umasokeni ngiyele ubona umfakile mfana uveze isithombe sakho wathi ngicela ungayiqedi inkane Nkosi ngoba akulungi lutho ukungena inkane nisifaka inkane mayibonga Nkosi uyeba nenkani yokuphilisa umthetho washema awuba nenkani yokuphilisana nomubi uthi mina ngiyaphambili funa abantu babili baphume esibonisa osizi wena mubi amen esine yababelethisi yokubelethisa lezo ngane zaphuma zathula zalahla zakhushula esihlanu Nkosi phakathi komndeni bona abantu abazogana abafika bezogana bephethe imoto ngezonini ingane yinhle ithothomele uthi uyincefe empondleni amkodla libukisi unesinqeni sakhe bese bakhona nedosha lapho uyabona wena ngamajiya organization mabebhekela ukuthi ngoba nesebenzisana nendodeni ngabe wenza lo wena kuyinto nje ngomsebenzi walutho futhi ngqondo yabona ngibekhala wena samba yabona ngisebahlala ngedwa umsathelolenge ngakho tayompilo kube umdlalo ngimkhuba leziyo ulusiphe sembatha abantu bakhona lokho namhlanje bayinkingi efeni bafuna umakoti babeyona ndini babeyompilo bafuna ukuthi nawo axoshwe umakoti efike umuntu umntwana womuntu abanje besakwazi lesikhathi ekhuphuka nodwele ezongena ekhaya esihlahleni sakwazi ukuqala esihlahleni sikhathi silibhadala sesaxoshwa somoya phela siyazi ukuthi umakoti uzongena uzohlangela esihlahleni amen bothi befika nabo mama labo bashisi isikhundla samakoti bashisile ngedwa wadu isakwazi sinamathekeli umakoti wanikwa nomthimba umakoti obelekaya kuba muhle inyanga embili bona ukubona amahlelo manje omamezana amshaye phansi lo yangibambisa ngifuna le ndodo uyikhipha iwaka lapha ngamuzwa umakoti omncane ngepha umakoti ithi nomuzi wami umakoti aba namuzi umakoti uma kunazi izalwazi umakoti aba namuzi uwabo bozongena ehlathini bozongena esigodini losizi bethi owami ukanile umakoti mayibona lo makoti amen akanamuzi uzovusa umuzi uzowakha umuzi esihlanu Nkosi yamake yona lesihlanu yomakoti abanjani Nkosi sizala obaba bethu basemandulo ababuya bafana ukuthi ungena amakhosana zabo baye bathi bafana nawe kaSuthu lo muntu eyalo ulungile ukuthi umntana masangene nje basho ukhodowa umthakathi baze bashaya ihumwa wakati umuntu wakati abathuleka bathi cha uzabe uyihubona lelo thule lakho kusibamba bathi wayekade abafuwabo uthi sembethelana lo mahubo inqosha hayi bathi mina kanje namhlabeni nomtekelana namhlabeni mina mhlabeni hubo lo mkhulu awulazi awuhlolanga ukuthi akhamne kanjani uthi sembethelana mahubo ukuthi ayiphendule kanjani nemizi lesiyakha ukusheba sibheke ukuthi masiyivusa yayiphembele kanjani oma imizi yakhula ngokubhinqa wena usazobiza lomusa lubhinqile usathi labo basahlawula ihubo liyangokomo bese ungcolapha kweminyaka eyikhulu eyinkulungwane lithethelelwe sebeliqala phansi futhi anazi vele ihubo lomndeni lihloleni madoda hayi ngeke kuyakhi lokho ngoba nalo bayiphemba nje bayiphemba ngokukhulu bazogcina sekuyihubo sekuyibongo zabo nawo uqeda phela ngani ukuthi ushebelene namakhosana nina manazarete namakhosana ngiyoqala intenta nina emndenini umndeni lo hamba indlela egoqule nofaneleni qeda lento masephethe ikhaya mawusuzile umlando wathi mubi uqeda wethelisha ungamshela kufune kunamagama amabi la ofuke kukhulushela kwaqamba amagama amasha ngoba wasezulwini mayibonga Nkosi amen uma wasezulwini emndenini uzolungisa umndeni uzolungisa into umndeni uthi nomeza akanye okwenza ufayi bahlakazeke amazimbalo lehubo awashona lapho bona phela umoya uyabona ingane yakho
isishanekavu umnumzane walezi uciko usepawukhonkolo ngenyaweni naseyinqeni ngasekhanda ahambe ememeza athi nguzalo lomthakathi kanti wena usumsindo wavusika lapha ekhaya usungumnazaretha besaba uqondisa izinto usuzwile ukuthi hhayi lihubo leli lawe lakho usimanmane wayicupha wayicubula ihlabathi amathuma omndeni awukopha umndeni abeseshahambe ehlabele yedwa usegadileke bese kwayihubo lakhona ekhaya ngoba kuthiwa ukhokho yesihlanu leyo abacela impethelele emndenini abona emndenini abona ezweni abona umbrenganga abona amakhosi mayibonkosi omunye sengavezwa uma amacala esinda kubo sebengavezana mayisinda amacala bese bavezana amacala abo ukuthi abantu abamukuthi nokuthi bawulipha futhi basebevezile bayothi mabaveza besebelipha nalana lothe sokuba mntanama yibonkosi nangu umuntu imoto ngasho uvale fika lokho ulesathu lapha nami ngiphumana umuntu alindise ngithi ngohlamba ulesathu uhamba ngiyona ngithi ushemba manje kuyinkinga mhlawumbe wenza ukuthi inkosi uhamba kancane ngayimisi imoto yami sekunene ekhaya impuma ngasingibheka phana hawu futhi bahlisa kancane yini masehlele ngithi iyazomana phela inkosi yenza ukuthi inkosi uyayibona imoto yakhe hayi ngakhiwe njengoba kuya ngesibili ekhaya ngibheka oqale eqoqala amen kodwa imoto yami ngibonyazi mayibonkosi asisho ukuthi sonke sifuna imoto uNkulunkulu wazi ukuthi ihliziyo yomyabelweni wena uzowabela lokholo okukhulu okwabela wona kodwa uma uzowabelela emkhondeni ememezelo zezilonyazi lokukhulula imindeni yakho uyithole imindeni yakho uphumula mayibonkosi bese belabahle abazali bethu bese sifundisa ukhona kweqiniso hayi kwamanga hayi kukhandiwe sebehleli noNkulunkulu sekuyibona bakufundisa ukholwa uma futhi bafundisa into engekho bawuhamba leyo nto engekho bese bekufunda yona phambi kwaNkulunkulu ngoba wena wafundisa yona ile nto kade sikhona sithi ungangeni ekusuku likasuku eparadisi ngoba bayocabanga ukuthi kusho yona indlela sesondweni legqokande awufaka masekhaya bafaka usumshumayeli bafaka ekusuku ungene ekusuku eparadisi bafaka wena batshengisa lokho bona abantu bangayeki basebambeni into ngoba nje ushemba uNkulunkulu ushembile ukuthi ikungeke bayibamba bona bese ithatha bayilondoloze ngefriji bese beyivuselela kuwena wasatshela umntana nathi musuphambo siyaphambo nathi watshela yona asizameli thina ukuthi sibambe khona sehlathini siyiqondeni safuze sifuze ngwedwe nazi ngokuza kuzomini uthi ukulungile athi yena bese ngithandaza inkosi icela babambe nawe ecela babambe leqondi noma ngisindelo ngoba bazokwenza isindelo kwaNkulunkulu ngiyaqondisa kakhulu umndeni wami uyazi wezulu nabantwana bakhe ngicela uNkulunkulu angithethelele amen sizocela abantwana benkosi ukupha ondlunkulu babingelele ngaphambi kokuthi siphethe inkonzo yethu ngizocela ngihambisele ondlunkulu ekuseni besicekile ukuthi bazobeka lwelinye ngicela uNkulunkulu asekhela kusisizi lakhe abantwana bekhuluma amen 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 okhulumayo phambi kwenu uNkosi uMoxolo Chitha ngisuka ngapha kumhlaba kaBhaca iSemphethu isizukulwana sikamkhulu uNadzikane uNdabezitha ngithunyelwe nami weNkulunkulu kaBhaca ukuthi mangikhulume on behalf of bona bonke eqinisweni sonke siyaqala ukufika la ekhayeni lomphefumulo sifuna ukubonga sidlulisa ukubonga kakhulu ngokuthi sizofika la ekhayeni lomphefumulo eqinisweni sihlele esithaleni sobukhosi sabazali bethu akukho izinto ezilula kunzima okunye siphilakhala inyembezi kodwa noma ngiyabona ukuthi anilahlekanga ngoba sibheka
generation esiyiyo esihlalweni somkhosi isizukulwana sikamazingane sikwazi ukusuka ngale kwaBhaca size sizofika ekhayeni lomphefumulo futhi sicela kuNyazi wezulu ukuthi ukungena kwethu kule ndawo kungefani futhi nokuphinda kwethu futhi eqinisweni siba sigcwele amandla okuthi nanoma sibancane sibangaka uma sifika esihlalweni somkhosi kunalento ngathi simbathisiwe ukuthi noma uhlele esihlalweni somkhosi uzofika isikhathi sokuthi ugwebe amacala ukuthi le nto engiyiphethe inamandla so siyabonga kakhulu enkosi. Siyabonga ebukhosini bamazingane, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wasekhayeni uNyazi wezulu. Siyacela ukuthi asimamise bavumele nawo umazibane manje ukuzongena ekhaya lomphefumulo bavumele ukuyithuba yithixo bazilahle iy'thixo zabo ungashina lutho balobe sebethiwa uNkulunkulu amandla mayibonkosi ukuthi izwe labo libuseke ngendlela ehlambulukile bese bekwazi-ke ukuqondisa abantwana bawo ababalulekile ukuthi bababambe ngihlalo njengayo inkosi ekade ikhuluma ukuthi ubuswa kanjani, uthandwa kanjani, umbathwa kanjani, uhlonishwa kanjani ngoba phela singanza izolo ngibona bahamba namasiko nomthetho nolwazi nenhlonipho ngesikhathi bethulezelwa kunamasonto amane kade kukhona iwonyama amahulu-ke ngesikhathi ngifike ezweni la uyangikhombisa inkundla yazasidwe namshumayelo esithi la sasiyala entabamhlophe malaba wazalelwa khona uGombe basithi yabona yonke le ndawo mshumayelo ilawa wafa khona ukuba babulawa kwenza umanyolo ngisathi bephucaniswa uthi-ke izwe libunile lapho esaqala khona simemeza ngoshembe ukuthi sumane niye esikolweni senu ohlala ngaphandle komuzi uzonanda ushembe anisekade phefumulo ngenkakalelana inkosi yamahuluke nesonto endlule kungiyinkomo ney'mbuzi zizothetha amacala lana mayibonkosi nani siyanibongela nawe nami zincane kabi iy'bongo ezingenawo amakhosi iy'bongo ey'ningi zelokhosi ukuthi phela zayihamba ziyingonyama siyabonga kumbelimanga sicela ukuma la uNkulunkulu wasekhayeni asivumele sibe la ngicela kumshumayeli ozoba nephimbo elivumayo elingafanelanga sithabele sekhulu nama-22 esiyocela ngawo ukuthi emsebenzi kaNkulunkulu bese ngicela nanguwe mnazi ukubona umshumayeli bani Sibonga ukubani sibonga ungena socela ulo mshumayeli ozohola ngesikhathi sekhulu nama-22 emva kokuthandaza umshumayeli ungema uzobe sesicela isibusiso uNkulunkulu inkosi usuguqa abancane 122 isihlabelelo amsani bafana